Koe nei te kamupene Pūkaha Māori o Longveld, te hi o ngā pakihi Māori e whakapiki ana I te ohanga Māori. Longveld's one of the first manufacturing businesses in Aotearoa that implemented the 4-day work week. Why? Principally because of whānau. Nā les roa o ngā timani apoto rāua ko tōna hoa rangatira te kamupene Pūkaha o Longveld I kirikiri roa e iwa te kaumārima a rāua kaimahi. If you take the privilege of taking on a Māori name, you better know what tikanga Māori means. You better operate in te ao Māori. We hold our values very dear. Tikanga Māori is alive and well in our business. It's inclusive. A lot of people don't understand that. We're an inclusive culture. I think we have 18 or 20 different nationalities that work for us. Everyone feels at home. Everyone's able to bring all of themselves to work. The discussion that we're having over the next 2 days is really around how do we continue to lead out on good business, good exports and good trade for our whānau and for our hapu and for future generations. I tēnei tau kai te tū te taumata pakihi a te whētereihana o ngā mana Māori ki kirikiri roa. E ai ki te he mana ki a Tracy Haupapa, he wā tēnei e whakakotahi I ngā whakaaro kia ngā whakamua rawa. Our discussions with the Prime Minister and Cabinet has been very much focused on what's good for our Ahuwhenua. And when you think about this government's export double aspiration and you consider that Māori own 50% of forestry, 45% of fisheries, red meat and dairy, horticulture, viticulture and renewable energies, we are a significant player in this government's aspirations for economic growth. Me mea ka titiro ake ki te ripoata mō te ohanga Māori, kua pai, kua piki ake nā hua kei Wainganui ngā umanga Māori, mea rātou nei mahi. But real transformation demands we move beyond the tired binary of capitalism and socialism. Nā e mahuta minita take aorere ōmua te kauwhau tuatahi o te hui ki te whakahihiko I te hirikapo. Me ata whakarohia ki te taiao, me ata whakarohia ki a tātou nei mokopuna, kia tāpiri atu ki tā rātou a pōpōtanga, me pewhi e taia tātou te whakamahi ai I ngā mahi o ināia nei kia tāpiri atu ki tērā kitenga. There's also a big message to government and to Aotearoa New Zealand that Ahuwhenua Māori, that iwi-owned and Māori-owned enterprise is here to stay, we're successful, and to be frank, we're the constant in our economic success. Particularly the circular Māori economy is perhaps one of our most exciting opportunities on a couple of fronts. Education, employment, investment are some of the things that really, really excite me. I te tau 2023, ka piki te hua o roto I te ohanga Māori ki te kotahi rau 26 piriona tāra. Ko ngā kamupene pēnei I a Les e arahi ana I tērā o haki. Macie Kuki, Aukaha.